predvsem pa dragi prijatelji. Veseli me, da vas lahko tudi danes v imenu Društva za razvoj pivske kulture pozdravim in predvsem, da smo v tako prijetni družbi danes tukaj. Smo na lokaciji, ki ima izjemno in bogato kulturo in ne bosta ta izjemna in bogata kultura tudi povezovalni temi današnjega druženja. Namreč 25 let je od tega, ko je bilo Društvo za razvoj pivske kulture Somelije Slovenije polnopravno vključeno v someljejsko organizacijo ASIS, pravi Association de la Sommellerie Internationale. In ob tako častitljivem jubileju je tudi prav, da se ozremo nazaj, da pogledamo prehojeno pot in pa tudi, da pogledamo naprej. Čast nam je, da nas svojo prisotnostjo danes počaščujete tudi William Wouters, ki je podpredsednik mednarodne organizacije in zadolžen za Evropo. Med drugimi pa tudi častni predsednik belgijske someljejske organizacije. V Belgiji, kot veste, je bilo letos svetovno prvenstvo, katerega se je udeležil tudi naš aktualen državni prvak Martin Grozovin. Pridružil se nam je pa tudi Per Holm, predsednik nemške someljejske organizacije, ki je zadolžen tudi za članstva. Poleg njih so pa z nami tudi ustanovni člani, se pravi od tile, ki so dejansko odgovorni za to, da se lahko danes tukaj družimo. Gospod Ivan Peršolj je predsednik, gospod Davorin Škarabot, podpredsednik, naš sekretar, gospod Boris Gašparin in Tomaž Kavčič, predsednik nadzornega odbora in naš današnji gostitelj. Tomaž, predlagam, da kar ti pozdraviš. Vsem en lep pozdrav. Hvala Društvu Somelije Slovenije, da se odločite za našo hišo, da se v navednicah vračamo na začetek. Ne? Če predstavljamo, tukaj je bil prva podelitev, če se prav spominjam, prva podelitev prve generacije somelijev, v kateri sem bil tudi jaz član, je bila podelitev na Zemunu in sem zelo vesel in počaščen, da ta tradicija gre naprej in da ste pri nas, tako da resnično dobrodošli in sama organizacija in predvsem vi kot novinarji in gostje. En lep pozdrav. Hvala, Tomaž, za tako lepo dobrodošlico. Gospod Peršolja, prosim tudi vas, da poveste malo, kaj smo danes pripravili. Lep pozdrav vsem, tudi v mojem imenu. Hvala, da ste se udeležili tega srečanja in hvala tudi za vso pomoč in vse, kar nam pomagate v zvezi s društvom in z vsemi dogodki, ki jih prirejamo v Sloveniji. Brez vaše pomoči sigurno delo Društva Somelije Slovenije ne bi bilo tako uspešno. Posebej pozdravljam še enkrat naše prijatelje, torej gospoda Williama in gospoda Pera, ki sta si vzela čas in se udeležila naše slovesnosti. S tem tudi dejansko čutimo podporo in tudi, bi rekel, zadoščenje za vse tiste ure prostega časa, ki smo jih vložili v delovanje našega društva. No in še posebej uvodoma moram poudariti, da smo prejeli od Svetovne somelijske organizacije pismo s čestitko za našo 25-letnico in v tem pismu dejansko generalna sekretarka piše, kako se spominja prvega nastopa slovenskih somelijev na Evropskem prvenstvu, to je bil trofej Ruinar leta 1994 v Franciji. No in takrat so tam nastopili Jean-Pierre kot tekmovalec in Škarabot Davorin kot predsednik Komisije za mednarodne odnose in Franko Rutar kot tedanji predsednik. In mislim, da je to eno lepo zadoščenje in tudi ena lepa stimulacija za delo naprej. Kar se tiče ostalih dogodkov, mi o naših obletnicah, tečajih in vsem tem vas obveščamo sproti, tako da zdaj se ne bi ponavljal s tem. Izpostavil bi mogoče samo še eno točko, kar se tiče tega mednarodnega sodelovanja, kajti leta 2011, če se spomnite, smo imeli v Sloveniji didaktično komisijo, kar cel teden, in takrat smo razpravljali o mnogih pomembnih
zadevah, ki še danes veljajo v Svetovni somelierski organizaciji. No in takrat je bil član tudi naš kolega Davorin Škarabot, ki dejansko smo uspeli na ta način narediti v zelo kratkem času izjemno promocijo Slovenije kot države in pa seveda slovenskih vin. No, danes smo povabili naše člane, naše prijatelje in vse, ki pač, bi rekel, sodelujejo z nami, da na prireditvi, ki bo potem kasneje, dejansko uživamo v zelo lepem večeru in seveda vas tudi zdaj vse tukaj prisotne vabim tudi takrat, da boste zraven. Toliko hvala. Gospod Pršolja, prav je, da povemo gostom, kaj je someljejstvo in se dotaknemo tudi same zgodovine društva in ne nazadnje našega udejstvovanja v mednarodni organizaciji ASI. Gospod Škarabot, ker ste bil med dejansko najbolj zaslužnimi za včlenitev v organizacijo in ste tudi bil najbolj angažiran, kar se tiče celotne organizacije in ste tudi vodil skupino, ki je takrat pripravljala vse potrebno za včlenitev, mislim, da je prav, da vam predam tudi vam besedo. Hvala lepa. Ja, lepo je pogledati nazaj. Lepo je napisati, da sem bil prvi predsednik tega društva. Sreči sem imel ob sebi prijatelje, ki so sprejeli to funkcijo in jo peljali odlično naprej, bolj kot jo verjetno jaz sam. In ob tej priliki se jim tudi zahvaljujem. Če se spomnim tiste trenutke, mi smo se dobili, ko je prišla ideja, gospod Mario Michelini bo prisoten kasneje in me upeljal v someljejsko delo, plačal tečaj v Italiji in tako prisilil nekako, da smo ustanovili naše društvo. Kako je ustanoviti, koga povabiti zraven? Mario Michelini je bil moj prijatelj, je še vedno moj prijatelj. In koga boš povabil zraven društvo? Ja, seveda prijatelje, tiste, ki imajo enake želje, enako razmišljanje. In tako so prišli Ivan, Boris, Katja Kavčič, ne bom je pozabil, pozdravijo lepo, čeprav ni med nami zdaj v tem trenutku. No, in še nekateri, ki so potem skupaj z mano pripravljali organizacijo kot tako, napravili temelje, pripravili smo osnovni program izobraževanja, speljali prvo izobraževanje, ki se ga udeležil tudi Tomaž, in potem seveda je prišel tisti trenutek, ko je bil čas, da se pogledamo izven naših meja. In to je bil čas, da se včlanimo v svetovno organizacijo. To so bili, kako bi rekel, kar burni dnevi, ko smo v sosednjem Gradežu, takoj čez mejo, je bil kongres Azije in tam smo z botrstvom in podporo, polno podporo italijanske organizacije bili sprejeti za državo opazovalko. Vedno je veljalo, da ne moreš vstopiti v organizacijo Azije brez tega, da garantira nekdo od članov organizacije. No in Italija je bila ustanovitelj Azija, svetovna, eden od ustanoviteljev, zato je seveda njena beseda veliko veljala in zastavili so svoj ugled, svojo besedo in garantirali, da že delamo in bomo tudi delali po pravilih svetovne organizacije. To je bil zelo lep trenutek, ko so te tudi čustva premagala takrat, kako so enostavno vstali in rekli, mi garantiramo. Mi vemo, da delajo odlično, mi vemo, da so dober tim in mi vemo, da bodo dosegli uspehe. In danes, oziroma včeraj, ko sem se pogovarjal z gospodom Edijem Furlanom, ki nažalost zaradi zasedenosti ne more biti z nami, bil je pa predsednik italijanske organizacije, je rekel, vse ni bilo tako težko, je rekel. Vse ste delali dobro. Kaj? Mi smo vedeli, da govorimo resnične stvari. Mi smo samo predstavljali tisto, kar smo vedeli in poznali. Predstavljali drugi. In seveda, prezentacija je bila uspešna, bili smo sprejeti
Takoj naslednje leto je bil kongres v Kaliforniji, eno leto je seveda bilo treba preživeti kot opazovalka, država opazovalka. No in 94. leta smo bili z aklamacijo sprejeti v svetovno organizacijo. Takrat sem med drugim rekel, da sploh ne more biti drugače, da ne bi bili sprejeti. Jaz sem na koncu edina država na svetu, ki ima napitnico za državno himno. In ko sem recitiral našo Zdravico, so bili vsi vstali in ploskali. Bilo je lep trenutek in ni bilo sploh problema, da ne bi vstopili. Aklamacija je bila splošno soglasen sprejem. No, pa so se stvari pač nadaljevale, delali smo naprej, aktivni vedno bili, imeli smo pripombe, dajali sugestije, predloge, ki so bili včasih takoj sprejeti, včasih malo z zamikom, ampak tako pač je. Srečuješ se z različnimi mnenji, z ljudmi, ki prihajajo z različnih držav. Zdaj je to še težje, ker so prisotne v svetovni organizaciji države vseh kontinentov in seveda je težko vse to nekako usklajevati. Ampak nekako nam uspeva. Mogoče še en tak utrink, ki je zanimiv. Jaz sem prijatelja Williama spoznal 24. leta na trofeju Vinar, ko je bil kandidat. In sem sedel v žiriji in sem ga ocenjeval. In od takrat naprej sva prijatelja. To je pomembno, namreč, da je prijateljstvo ena od tistih osnovnih komponent druženja. In to poskušamo tudi našim tečajnikom povedati, da poskušajo biti prijateljski, odprti do gostov, kupcev in na ta način jim predstaviti vino, hrano, druženje tega. Skratka, en poseben odnos. Kolegici vaše sem prej rekel, da se 80% dela sommelierja dogaja v glavi. Res je. Razmišljati moraš o tem, kaj boš govoril in tako naprej. Roke ti pomagajo, da si učinkovit, da delaš profesionalno. Ampak z glavo moraš razmišljati o gostu, o tem, kaj on razmišlja, kaj on sprejema, kako sprejema, koliko tiste kulture lahko daš na prvem srečanju, koliko ostane potem za kasneje. Skratka, gosta moraš pripraviti do tega, da se vrne. No, res da vmes je menilo kar veliko stvari, veliko dogodkov, velikih dogodkov. Jaz mislim, da je bilo prav, ko je Ivan povedal, da smo bili na vseh evropskih in svetovnih prvenstvih z našimi kandidati. Sedeli smo tudi v žirijah, ocenjevali kandidate, skratka, prispevali smo nekaj tudi k izboru evropskih in svetovnih prvakov. Tudi iz tega se je rodilo kar nekaj lepih dogodkov. Meni je bilo zelo všeč, ko sem v Bordeauxu pred leti, me je prišel takratni predsednik svetovne organizacije in svetovni prvak iz Tokija, Shinya Tasaki, Japonc, zelo ugledan sommelier, me je prišel čakati na letališče. Veš, prijatelje se počaka na letališču. To so take stvari, ki te nekako presunejo, istočasno ti pa dajo korajžo, da delaš naprej. No, jaz sem končal in s tem bi tudi končal ta svoj prispevek. Končal sem tekst, ki sem ga dal s tem, da pravim, da če je kdo lahko ponosen na preteklo delo, potem so lahko naši člani. Veliko smo naredili, veliko smo pomagali k spremembam, ki se dogajajo, veliko smo pomagali k temu, da se Slovenija danes lahko primerja z enogastronomsko razvitimi državami, da napredujemo, da napredujejo tudi naši vinarji, skratka, postajamo pomemben tekmec na svetovnem trgu. Jaz sem ponosen na to. Hvala lepa. Hvala, gospod Škalbot. Dear Mr. Wolters, thank you for joining us today. It's great to hosting you here and thank you for spending the time to be here with us. Could you please share with us what are the core values of the ASI Association and maybe your impressions on the Slovenian First, I have Association?
something important to give to my friend because it's a, you know, ASI is a big family, so we treat each other like family. And I have a present because it's the birthday of the association in you know, I'm adopted in Portugal, so this from my wife's production in Portugal. It's from the heart to you. Please. Okay, thank you very much. I hope that you enjoy it with all your friends. Have a good moment. You, So, Dirk. thank you. Thank you very much. Williamova žena je vinar Ja se bo predel. portugalske. Pravi, gospod William se je zahvalil, najprej me pač malo prekinil, pravi, da ker je Asi velika družina in prav, da ker danes praznujemo, da prinese tudi eno darilo in to je iz Portugalske, kjer sedaj on preživi večino časa, ker ima ženo tudi na Portugalskem. Just, you know, just a personal gift, right? It's nothing. Gre za osebno. Thank you very much. Vinarka je. It's the conviviality also, you know, because we are invited by Ivan and Davorin Boris from us and all the Sunday Association from Slovenia. And we are very grateful to be here and honored. And we are supporting them fully because they're already a member of ASI since '94. And I have to send you big regards and big kisses from Michel Chanton, the Secretary General. She loves you all. She has good memories with you also. They never missed any of the competitions and not one of the General Assemblies. They were always there, which is fantastic. They're supporting ASI and ASI is supporting them, which is an important thing because this is the only way to develop the sommelier profession and to protect the profession also. You know, they do great work in education also, which is the basics education. They work also along for the diploma course from ASI, which is also important to make the profession work. You know, and then the nice thing is also the friendship, right? Which is important, the human part. Because a sommelier, you know, who's cold doesn't work. The sommelier is a passionate person, you know, is an ambassador of the wine growers from a country, and he's speaking for his country and he tries to sell the wines of his country or his friends, you know. And we had a great example today and yesterday already here in Slovenia. You know, the people are full of passion and it's fantastic. We really feel welcome here, which is a nice thing. It's the basics of hospitality. It's the basic of leadership. It's nice to see people here. Know them for years and it's fantastic. We were speaking for years to come over and now it's a good opportunity to be here. Thank you very much for the invitation. Thank you. Thank you. Se pravi, če nakratko povzamem, gospod William pravi, da se spomni predvsem izreka čestitke in tudi prenaša objeme in tudi pohvale in čestitke gospe Michel Chanton, katere pismo ste tudi prejeli v teh mapicah, ki se vam jih delil, tako da boste lahko potem še videli, kako pa kaj naprej. Spomni se leta 1994, kako so se prvič spoznali in od takrat naprej tudi pohvali, da se je društvo udejstvovalo redno vseh, bodi si tekmovanj kot tudi vseh ostalih združenj, srečanj in komisij. Zelo aktivno sodelujemo tudi pri ASI diplomi, ki je mednarodna diploma sommelijerska in tudi skupaj pomagamo razvijati ne samo tukaj v državi stroko, ampak tudi v tujini. Predvsem, se pravi, znanje je ena od teh vrednot, druga vrednota je prijateljstvo, katerega definitivno izžarevamo vsi in pravi, da tudi sommelier je tak do svojih gostov in se pravi, hospitality se izrazili, se pravi, gostoljubje, česar so dejansko videli in včeraj in danes že en del in izredno pohvali, kako gostoljubni smo Slovenci in tudi kako strastno pristopamo k vsem našim aktivnostim. Tako da nam izreka čestitke in veliko podporo tudi sa strani organizacije. Dear Mr. Hohn, great to have you here and thanks for being with us. Actually, the current champion, Marc Kalmer, is coming from Germany and has only 27 years, so very young. Can you share with us what does this mean for the German Sommelier Association?
maybe also your look on why a competition is important, and nonetheless, what are the benefits of being a part of an international organization? Let me start with your last question. What is the advantage of being part of an international organization? We have friends all over the world, and by chance, I have some wine from Germany. Ivan, Okay. for you and your team. Thank you very much. Some wine from Württemberg, from A BDP. special memory. Yes. Torej se opravičujem, ampak moram povedati, da mi je gospod Per uredil obisk te kleti, Württemberg, torej s društvom Lions iz Brd, z Dobrovega, in so nas izjemno sprejeli prav z njegovo pomočjo. Thank you again for your help about this visit in Germany. It is a great pleasure, and I think this is something very easy to show. This is ASI. This is the friendship between the associations worldwide, and thank you so much. Thank you for inviting us here. Okay, thank you. Gospod Per je začel pri mojem zadnjem vprašanju, kaj pomeni biti del ene take organizacije, in izpostavlja ravno to prijateljstvo, se pravi biti del nečesa, kjer smo povezani, smo skupaj. In tudi zaradi tega je prinesel tole vino, gre za Verbandsdeutsche Prädikat, katerega je tudi želel potem povedati. And now coming back to your questions, Mark Almert, a young guy, 27 years old when he won the World Championship, born in Cologne, and such a humble young man. And we are incredibly proud to have him, and I personally am incredibly proud that I could not follow his way, but that I could work on his way for the last few years to develop him to what he achieved. But it's one part, it's the team around, the people supporting him, but a big part is himself, his personality, winning such a stressful world competition with 66 candidates from 63 countries all over the world. There's a world competition taking place in Belgium for a week. So you cannot imagine the stress level these poor candidates had. He was waiting, for example, there was a written test in the beginning, the quarterfinals, 60 questions, 60 minutes time. Oh, that sounds nice, you just make a cross. No, nothing with a cross. I remember one question. Please name all cities allowed to produce commanderia in alphabetic order. Yeah, and there are only 14 of them. And on average you have 1 minute. So you see, this is really taking, and then after this written test and after written degustation, he had to wait because he drew a high number. He had to wait for 5.5 hours to make his practical performance of 2 minutes. So he had to keep his level of focus up and up. But I think this is a great experience, and what this means for us as German Association, the hotel where he works, the Borolac in Zurich, made a review 4 weeks after the competition to see how many people read about that, read about his winning, read about the hotel. And they made a review only on the printed press, and was, I think, 48.5 million people who read about this within 4 weeks. So, and also the German Sommelier Association was mentioned. So you can imagine how many requests are coming into the German Sommelier Association. So this is the level of being aware in the local market, the national market, and also in the international market, being the people within ASI now, okay, we have the second world champion, they see us even more. So yeah, it is incredible. And what we want to share with our friends from many countries, from Slovenia, we want to support them to
educate the people. I think education is the key point in Somaliland. Education not being, okay, we are the boss and we know how to do it, but doing it together, doing it, evolving together, and just getting better and better and better together. And this is something, it's friendship, it's hospitality. And you know, the German Association, we have a underline under our logo, it's called passion and profession. We have the passion, the heart. As you said, we don't need a cold waiter, we need the passion, but we also need the profession. So we need the perfect balance between knowledge and also the passion for it. That is what ASI is. Thank you for your challenging response for me to translate now. No, really, thank you for sharing your thoughts. So I'll try paraphrasing. Se pravi, bom poskušal na kratko omeniti. Se pravi, predvsem Mark Almer, 27 let star gospodič, zelo ponižen, zelo skromen, ki je dejansko imel tekmovanje bilo zelo stresno. Mogel je, on drugače dela v Zürichu, v Boholachenu, prišel je v Antwerp, prvi dan so imeli 60 vprašanj in 60 minut za odgovoriti. Med drugim je bilo vprašanje, ne, se pravi, minuta na vprašanje krožiš, ne, ni res, si mogel kar pisati, ne, in eno vprašanje je bilo, naštejš 14 mest, ki imajo dovoljenje za pridelavo komandarije po abecednem vrstnem redu. Tako da, to je bila prva stvar. In potem so imeli praktičen del, kjer so mogli žrebati vrstni red, po katerem bojo nastopili, na samo 2-minutnem praktičnem delu. In on je žrebal eno zelo visoko številko in je čakal 5,5 ur v vrsti, da je lahko prišel na vrsto. Tekmovalo je 66 somelijejev iz 63 držav. Tako da si lahko predstavljate nivo stresa, ki je bil, ampak tudi nivo strokovnosti in znanja, ki se išče v someljejski organizaciji. Kaj to pomeni za nemško organizacijo? Predvsem to, da so ekstremno ponosni na njega, to je že drugi svetovni prvak, ki prihaja iz Nemčije. Hotel, kjer on dela, je naredil raziskavo, koliko ljudi je v offline tiskovinah, se pravi v offline medijih, videlo članek in prebralo o tem in so 48,5 milijona ljudi so imeli doseg. Tako da si predstavljate, in poleg tega je bila omenjena tudi nemška organizacija. Kar pa je someljejstvo, oni imajo, se pravi, v podpisu njihove organizacije je strast in znanje. In to so skupni točki, ki nekako povezujete tudi potem celotno udejstvovanje, mislim, da kar someljejstva po celem svetu. Poleg seveda prijateljstva, ki ga stkemo vsi. So I think I paraphrased nicely. I didn't understand the... Quite good, okay, thank you.